je li vječna mladost naš pravi cilj u životu? Ili želimo kvalitetan i zdravi život, kvalitetnu i zdravu starost? Želimo li dočekati našu starost zdravi na takav način da si možemo ispuniti sve one želje koje smo možda tajili nekad u svojoj mladosti? Naravno da svako od nas želi izgledati lijepo, želi imati lijepo lice, želi imati lijep ten, zdravu kosu. Ali nijedna krema, nijedan šampon ne može popraviti ono što smo si pokvarili našim lošim navikama, a najviše nepravilnom prehranom. Kada pređemo 50 godina, naše tijelo počinje raditi sporije, naš je metabolizam usporeniji. Čak za 1/3 energije troši manje nego u našoj mladosti. To se događa jednostavno zbog naših godina, zato što smo ušli u klimakterij, zato što jednostavno naše stanice rade sporije. A i mi se ponašamo tako. Češće malo prilegnemo, gledamo televizor, usporeniji smo, pravimo pauze između nekih naših radova i čini mi se da se uskladimo upravo sa tim našim godinama. Te promjene traže i drugačije navike. Trebamo promijeniti navike u prehrani, smanjiti količinu prehrane za 1/3. Odrediti si tanjur na koji ćemo staviti hranu koju ćemo pojesti, ali ta količina treba biti za 1/3 manja nego što smo jeli prije.